Šta radiš? Gledam Pokemon karte. Jesu to fake karte? Nisu fake karte, frende, jesi ti normalno, ovo vrijedi 100 euro, vidi ovo, vidi ovo. Imam jedno 4 ovih tu Pikachua, imam Mewtwo-a. Holo. To je fake. Ma šta ti znaš, jel fake ili nije? Nije fake, vjeruj mi, Fake je. Ma nije fake, jesi ti normalan? Fake je. I dobrodošli ljudi moji u novu epizodu Kovs Meme Review sa se. Kovs Meme Review, brate bili. Tako je ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu Kovs Meme Review. Moje ime je Marko i ako još uvijek nisi zapratio Instagram, zaprati ga odmah sad u opisu videa ili u komentaru. Nemam pojma više ni ja sam gdje stavljamo stvari, ali tamo je. Zašto mi je ovako čudno? Zašto mi ne pada normalno? Sretan Božić. Tako je, danas je Božić i sretan Božić svima koji slave. U slučaju da ne slaviš, nadam se da imaš mi super dan isto. Nažderi se. To bi par kilo više. I ovak te niko ne gleda. Ali idemo mi krenuti sa našim mimovima. Znači, dosta novih mimova je došlo od prošlog puta i razvalili se sa podrškom, nevjerojatni ste. Znači, od kad sam počeo po novom vremenu od 19.00 razbijate sa podrškom. Tako da ćemo i nastaviti po 19.00. Kako smo očekivali Markov sit s obzirom na to koliko je govorio da je najbolji slikar. A šta? A vidi kako dobro izgleda! Iskreno nisam očekivao baš da će ovak dobro ispast. Ja sam sposoban za dosta stvari, ali ovo sam sumnjao da će biti dobro. Ali ovaj Van Gogh isto ne bi bio loš. Već sad vidimo onak na zidu. Vidi ovo, Van Gogh! Kako se zove Marko koji je u šumi? Šumarko! Okej. Ono kada uzmeš John Wicka sa AliExpressa. Ali kako mi dobro stoji, ja ne znam. Ja iskreno mislim da bi ova uloga John Wick ili bilo šta što ima veze s agresijom bi mi tako dobro pasala. 2021. Kovs postao glumac. Od pjevača do glumca. Kad zapela mi žnjora na ovo sve. Kako me živci... Ali da, mogu bi postati glumac. Jel ima neka scena koju mogu glumiti sad? Gdje su otišli? Moram ih uhvatiti. O, tamo su. Stani. Uhvaćen si. Stani ili pucam. Jedno čekam dobiti Oscara, Ja na času likovnog. Ko to? Nije loše, Nije da je malo palo ovdje, ali... Ali to je... Ali vidi kak... Idemo onda sad... Kak mi je iscurilo sve, I najbolje od svega je, poslije ovog tu što sam objavio, toliko mi se javilo ljudi koji znaju crtat i onda su mi rekli, Marko, to se ne radi ovako. Marko, trebaš li ovo koristiti? Marko, ti si mutav, ja njima jesam! Ali pusti mi da radi svoje! Ali ne, imali su dosta pozitivnih komentara. Mislim, općenito je dosta pozitivnih komentara na zid. Jer mislim da su svi imali toliko niska očekivanja da... da su rekli, wow, Marko, super crtaš za dvogodišnjaka. O čemu sam ja razmislio čim je Marko rekao da su X-ce vratile? Reklama. Oh my god, da! Ako se ja ne varam, misli se na ovu reklamu. Jel ta X-ice, da? 775 nešto. I se ja sam zaboravio na ovo. Ja sam totalno zaboravio. Mislim, nisam zaboravio, ali ovo je bilo toliko davno. Čekaj, koji je to datum? Kad smo mi to snimali? 2015. Doslovno prije 5 godina. Oh my god. I sad smo opet počeli taj serijal. Tako da predobro. Zato kupi danas, dok još ima. Ako ne znaš, ovo je broj. 775. Reklama definitivno traje malo predugo. Treba se to malo skratiti. Ali, nostalgija. Predobro. Morat ćemo napraviti novu reklamu za to. Šta je ovo tu? Joj! Vansi Art već mi je bila poslala ovo tu. Znači imamo Dux, brate mili, i onda ove, kak zovu? Hlače. Da budem iskren, hudica mi je onako okej, ali vidim da se može još toliko toga napraviti. Ali hlače su mi... ne. Mnogo mi se ne sviđa, lijep je Dux, ali pantalon, doslovno se slaže sa mnom, da. Ali namjeravam nešto napraviti, neki novi dizajn, nešto fora, nešto možda čak malo i za odrasli, ja ne znam pričat. Znači ne baš ići ono na djecu, ono, šta znam, na 5 godina, molim. Ne želim reći da ja idem na nekog koji ima 5 godina. Minimalno 10, ne. Ali namjeravam napraviti nove dizajnove i redizajnove, tak da ću morat nešto smisliti u svojoj glavi. Da to izgleda kak spada, jer mora se prodavat. Kupi merch! Ja, depresivno sam i želim se ubiti. Marko sa svojim forama o samoubojstvu. Ne. Nisam ja rekao ništa. Ali sada najozbiljnije, depresija je
skroz zeznuta stvar. Možda sam ja u videima svaki put sretan, a zapravo nisam. Mrzim ovo. Ali nije uvijek tako. Zato, na primjer, ako nema videa neko duže vrijeme, najvjerojatnije sam u depresiji. Ja, Marko Kopsur, u depresiji, nikad! Ali istina, ja znam da sam ja isto išao, možda će ovo malo preprivatno biti, ali možda neko mi pomogne. Tako da, ja sam, ljudi moji, išao i kod psihijatra, i kod psihologa, i svega i svačega. Jer sam imao jako puno problema sa depresijom i morao sam ići čak na tablete koje, vjerujte mi, nema šanse. Ok? Tablete su možda za nekoga, za mene su bile, ne. Ali ovo što pričam je bilo jako, jako davno. Tako da, nije više tako. Ali, čim ja čujem da je neko depresivan, da se želi ubiti, vjeruj mi, znam kroz šta prolaziš, znam apsolutno sve i bit će bolje. Koliko god glupo to zvučalo i koliko god to neko pomisli onak da je najgluplji savjet ikad, ali bit će. Samo se trebaš smiriti, opustiti malo, radi ono što voliš i to će ti pomoć. Ali najviše od svega će ti pomoć ako popričaš s nekim bliskim, popričaš svojim roditeljima, popričaš sa psihologom ili kime god. I vjeruj mi, bit će ti puno bolje. Ajmo dalje! Marko poslije 2 mjeseca vježbanja. Istina! Tako je, počeo sam ići na dijetu, za 2 mjeseca ću izgledat ogroman. Biću mišićav, biću mršav. Ali kad se probudim i dalje ću biti iste težine. Kada Marko ima green screen, kada Marko ima kof zid. Pa tako da je bolje kad nemam green screen. Skoro sam razvalio sve. A da, puno bolje izgleda kad nemam green screen. Baš daje onak neki ugođaj. Još ovo stablo, drvo, bor, šta je ovo? Paše u sve ovo. Samo ja mogu ovo šiknut nazad. Marko, mislim da ću puštat kosu još mjesec dana da vidim koliko može narast. 2 mjeseca kasnije. Zašto je ovo toliko dobro napravljeno? Ja bi ovak izgledao s dugom kosom. Oho, Frede! Dobra neka riba, nema šta. Ali zamisli da imam tak dugu kosu, čovječe. Ali meni se ne bi dalo prat, o tome se radi. Želim da mi bude duga kosa, ali mi se ne bi dalo prat. Tako da ću ostaviti tipa do ovdje, ovako. Kao da naraste, ne mislim ona kao da bude ne, ništa, ne. Zabravi da sam išta govorio. Jelka od mojih drugova, moja Jelka. Smeće. Ali ja nikad nisam baš imao onak jelku. Naprimjer ovo tu, gdje ljudi imaju ta kamin, tipa baš onak američki. Ja sam uvijek imao ili ovo smeće, ili neko drugo smeće. Uglavnom, uvijek sam imao neko smeće. Marko, ja se slikam jedno 550 puta i onda izaberem 600 sliku. Ja. The what? IQ joke. Big brain time. S tom rečenicom sam htio reći da se zbilja ne znam slikat. I zadnji meme danas. Život je baksus, život je nesreća. Ja ne mogu dalje ovako. Zaboravio sam outro napraviti. Tako je, Smota zaboravio outro napraviti za video. Tako da, ljudi, još jednom sretan Božić apsolutno svima. Uživajte mi u ovom danu. Nadam se da ste se super proveli, da ste se najeli, da ste se našderali. Ja sam sam. I dućani ne rade. Mislim, jesam na dijeti, ali frende, šta je ovo? Doslovno jedem neki miks, onak zašto sam zaboravio kupiti hranu. Ali, ljudi moji, uživajte mi i pa. Vidimo se u nekoj sljedećoj epizodi.